Hello, perlo welcome back to my YouTube channel lang bakan ni video ngano raya pi kamno pin thanya ka chingbat chu kamera. Temen suang la pin mi ya ko ke step bak ka kamlong design te kan ke step ma penong ka simple. Ya pi ginong page bat la da pi yo chiman to ya ne ka channel so like pat subscribe ya kan ne ka video ke jongan te perlo lang bakan ching I mean sim ko jong pingan la su ban mi sa ki we pat ki jing thany. Bat ha ki we sa kontak yang ala da pidon kini lagi problem ba pimdang so call yang ngam labu auto number phone hak to ko we video pila ban WhatsApp yang pila ban call yang pila ban keli dengan lagi step pim pat chai te perlu hak ni ka video ngam ra ya pi kan ni ka jing than hak jing bat keti kap kamlong simple bat ka suk ya pi ki ba kwa pandang ban thai mula te perlu lang ba kan ni ka video ngai scam ba piru pila banang jadi step kalau kau bakam suk bat kap kamlong easy the step by step wanam skip ya ka video but sampai ru hakino lada ngan buka link hapo description but sakau kumno pintan sakau we bat ka keti ane ka jingbat jang kamera kap kamlong hat sonda pila nang ya kane pila ban persyang yo sakatu we ka pintanya ka jingbat jang kamera teh kane ka video la stem pajba ngam liak ban mi ya kane ka video nang bagi don ki jing haki hanga ngandamar haki mun kam ki ngam la mi kan ka video ka jongate nang baga ni ka video step by step hado bakut banam skip ya kan ka video teparlo
lapo na syakut parlok lang bagan ka video ka jonga ban hadapi isnya ba kayo cuman toy coba subscribe dengan ban yang subscribe kan video mak ayo cingkersian ka pura ka jongpi leng bagan ka video ka parit ka jonga te parlok Kublai shibun yapi parok